Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngicabanga ngijwayelekile bazalwane kakhulu la ekhaya. Ngibonga lithuba, thola lithuba namhlanje ukuthi ngisondzele nganeno eMatsulu. Haleluya, emvuselelweni. Nami ngitemvuselelweni bazalwane. Singashayela uNkulunkulu tanda bazalwane. Kakhulu loba amadi nguye Mr. Ndlovu, baba Ndlovu sendisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngihlala enzaweni yaseMsholozi. Haleluya. Sibonga imvuselelo bazalwane nanamuhla. Ngibungelele kakhulu bazalwane baphathi bethu, baholi bethu labakhona phakathi endlini kaNkulunkulu, sibashayele intanda. Ngiyathoba, ngiyadehlisa kakhulu. Phindze sibingelele nalo lonke ibandla lelikhona. In the name of Jesus, sitshayele intanda. Sanza bingelela nabo bonke nabasivakashele. Haleluya. Asikalahleki lana kusendlini kaNkulunkulu, ngilasidumisa khona uNkulunkulu. Haleluya. Sibashayele intanda nabo bekhona. I know bazalwane ngo-8 siyaphuma. Haleluya. Mina ngeke ngisho ukuthi ngo-8 sicede singaphumi ngo-8. Angisiyo umuntu ukuthi ngisinto eshumayela isikhathi esincane bese ngiyadonsa. Akuvama kanjani, but singathi namuhla ukuthi ngolo ngcwele kasisa. Haleluya bazalwane. Asiye nevini kaNkulunkulu bazalwane kafishane. Daniel 3 verse 24. Lolitholile ngasifundisela. Tafunza bazalwane encwadini ya Daniel chapter number 3 verse number 24. Sihloko: Bangani baDaniela labathathu banika sigwebo sekufa. Verse number 24. Inkosi Nebukadnezari yaqhuma yema ngetinyawo imangele, yabuta labaluleki bayo yathi, abe ngemathathu yini lemadvodza lesiwabophe sawajikela lapha ekhatsi emlilweni? Bayiphendvula bathi, impela Nkosi kunjalo. Yathi, asenibuke, ngibona emadvodza lamane ahamba lapha ekhatsi emlilweni, atfukululiwe futhi akalimali nzawo, kanzi lona wesine ufanana nendvodzana yabonkulunkulu. Verse number 26. Nebukadnezari wasonzela emnyango walomlilo lawesabekako nalohumako, longemalangabi lavutsako, wamemeta wathi, Shadraki na Meshaki nawe Abednego, nine tinceku taNkulunkulu longetulu kwako konke, phumani wotani lapha. Ngakho boShadraki na Meshaki na Abednego baphuma emlilweni. Kwathi mpu kubo baholi netindvuna nebabusi netati basonzela kubo, bababunganyela. Babona kuthi lo mlilo awuzange ubatsinze emtimbeni yabo, ngisho nalunye nje lunwele lwetinhloko tabo aluzange seluhashuke, imijiva yabo ayizange ishe, babenganuki ngisho naliphunga nje lomlilo imbala. Babe siyakubonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nasenzambama.
uNkulunkulu ehlona amandla wonke livi lakho leli dwala laphakathe kuthi ngale ngasekugcineni ukhuluma nebafunzi uthambani nishumayele tiventonke nende bantfu babe ngebafunzi bami lovuma kakholwe nidambhabhatisa egameni lika Jesu Kristu bese uthi letimangaliso netibonakaliso tiyakunilandzela uNkulunkulu ehlona amandla katse watikala timangaliso netibonakaliso entsambama sesite kuwe Nkosi yenkazimulo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha livete ngalo livi lakho lelingemandla bayede Nkosi yenkazimulo bayede somhlekazi in the mighty name of Jesus. Cela kuphindela lapha ku-24 uphindze mfundisi lapha Verse number 24. Inkosi Nebukadnezari yaqhuma yema inkosi Nebukadnezari yaqhuma esihlalweni sayo. Haleluya bazalwane. Akaqhunyiswa kulomlilo la ubasile. Akaqhunyiswa kulomlilo la ubaseka sikhombisa. Kodwa uqhunyiswa indodana lenkathibulo, the presence of God that is inside egcwele phakathi. Dusikufika kwaKristu lapha phakathi. Wamenda wakhohlwa ngemlilo lo wawubasa. Wakhohlwa ngomlilo lo ubasile, kodwa wabheka Jesu lophakathi emlilweni. Waqhuma. Wathi angaze ngambona kunje. Angaze ngambona uKhazimula nje. Angaze ngambona uKhazimula nje. uJesu ephakathi. Thank you Jesus. Now you see, lomlilo bekawubasile bazalwane ngendlela lesimanga. Lethi iBhayibheli ngalendlela bekawubaseka khona. Lethi igorata yakhe tithi nakubathwele baboshwe ngemaketani. Hallelujah. Lethi iBhayibheli baphoselwa phakathi. Lowo mlilo walidlula bomisheke. Wayibypassa. Washisa leGorata. Hallelujah. Lo humako bewuhuma bazalwane lowo mlilo kodwa Nebukadnezari wathi angiselenza kula Jesu phakathi emlilweni. Wakhohlwa ngalo mlilo wakhe lovutha amalangabi. Wabuka Jesu. Angicabangi bazalwane Kristu wabathola lapha phakathi. Kodwa bona bathola Jesu abalinzile. Ngoba lebe kuyipractical. Uke wakhuluma itheory kubantwana bakaIsrael athi noma ngene emlilweni ngiyoba nayo. Bamthola aphakathi abalinzile abawubase kodwa ukhona. Yes Lord. Mighty Jesus. Present God. Bawubasile kodwa ukhona. Ngoba ubasela wena uyoba khona. Amen. Ngoba ubasemndenini wakho uyoba khona. Jesus. Wathi Nebukadnezari angisalenza nalo mlilo lohumako. Hey, sekune ndoda engiyibona phakathi. Ngathi ngiyona sekuba interested kuyo. Angisalenza lo mlilo. Ngifuna Jesu. Mighty Jesus. Thank you Jesus. High powerful land. You see, bazalwane bangena baboshiwe. Bangena baboshiwe ngithi. Bathi uNkulunkulu afuna ukukhomba emaBabylons la Nebukadnezar uthi noma ubaboshile kodwa mina nasengikhona ngiyakhulula. Jesus. Asibaboni bahlale phansi bazalwane kodwa bayahamba hamba.
phakathi emlilweni labathi sifa khona nasahamba khona labathi kuyaphela ngathi basibona sahamba labathi kuphelile Jesus phakathi emlilweni Umlilo lo basiwaphindwa kasikhombisa. uma sekasikhombisa awusasebenza umlilo lapsile basibasela kodwa usebenza umlilo wabo ngoba lo Jesu nathi mhlawumbe ngabe namuhla uphili wena kunomlilo lonke wabaswa kune altar leke yabaswa kodwa lo Jesu ophilayo uphume njani lapha kule accident ngoba lo Jesu ukhona yaphila Jesus usithwala mihla malanga bazalwane haleluya praise the Lord abakhomba Jesu ukuthi bakhululekile phakathi emlilweni bahamba hamba you see bazalwane uvuma umlilo baswe ngawe ngoba ngila uyokhululeka khona ngila maketani ayonqamuka khona ngenxa lomlilo no pain no blessing haleluya bazalwane umntwana kaNkulunkulu no pain no blessing akunakubusiseka nakungekho buhlungu kodwa umntwana kaNkulunkulu ufaya through pain ufaya through pain you see the miracle. There is no way bazalwane ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu ngaphumelela nje akuhambi njalo buka sometimes uyabona umuntu okuthiwa uNkulunkulu before aphumelele kuba nento landlula kuyo kuba nento lento efika ukuhlaba uve kahle uzobona la lento yaqinzethela yangihlaba after that kunempumelelo awusoze namntwana kaNkulunkulu uhambe la kumnanzi khona kuphela utawuba khona umlilo utawubaswa futhi ngetimpilo takho sometimes nakabona ukuthi sathana akasawukhoni awubase ebantwaneni lakathi yabona sathane wena uyinsimbi umile unjengoJobe noma uphisa uthi khwaya nelitshe haleluya ufa amapain kodwa sathana bheke abona ngathi uyifa kahle pain ayethu kwemkakho hey Nkosi yami esibathandazisa laba kethu sorry bazalwane esikhathini esiningi ngathi kuvamile kungena ngeneka haleluya bazalwane haleluya Jesus kodwa uNkulunkulu bazalwane uthembekile ngaso sonke isikhathi noma bangawubasa njani kodwa yena ukhona phakathi emgodini ulinze thina uyasethwala ahambe nathi basale bamangele athi Israel usiholile kwaze kwaba la ungeEbeneza inkosi uJesu usiholile siyahola njengoba thamba nje asimali sabe nje kodwa kunaNkulunkulu osiholayo you know ukuthi inzaba lethi noyela thingakashi nalethi ngolo letathi nwele ujwayele umlilo ngoba nathi hlala khona lethi inqeke udathi igcwele nemlilo letathi impahla that is why start nanzaba nomlilo basoba i7 ngoba letathi inqeke lethi nomlilo lomotha nomlilo lobasiwe haleluya that is why Jesu nakangena akusabonakala umlilo sikubonakala yena phakathi umlilo wasathana unamandla kulomlilo lesihamba kunawo yabona nje wena ungabani ungawuboni kodwa bakhona labangafakaza ukuthi ukhona manje indzaba lethi ngwele tishela phe emgodini maranyalo ngifutha umlilo kodwa tishi tujwayele umlilo tihlala tisemlilweni
nakulela kuba mlilo, uma ukhela emotini kuba mlilo, izonke impahla zakho sigcwala ngomlilo. Jesus. Sithi abazalwane sohlala sizama. And then nathi sometimes nasizama sithi asiyasijeka. Ngoba nalabanye abantu bangebaza bathandaza sithi asingakahlaseli. Kunake live njalo nje ukubethi into esemhlabeni. Sonke abazalwane sifuna uachieve. Sonke abazalwane sifuna ukuphumelela. Kodwa sometimes nakufika simo siyakhumbula ukuthi hey ukhona drug phela. That's where people labanye bakhona abantu ngilabacala khona ukuthandaza. Hallelujah bazalwane. You see, kuyo yonke indzawo lohlala kuyo noma ingaba injani leyo ndzawo. uNkulunkulu ubeke lapha kule ndzawo by purpose. And kunabantu abangabaze ba understand bathi uhlala kanjani endzaweni so. Indzawo usukele tonke indzawo, indzawo ungakohlala endzaweni so. Kanti uNkulunkulu ukubithela kule ndzawo. Hamba Jona, uye Nineve. Yangeli Tarashishi, fire, uye Nineve. Famba, uye Nineve. It's not by mistake la ukhona khona. Uthi uhleli la kule ndzawo lokhona khona, it's not by mistake. Kodwa uNkulunkulu unemsebenzi ngawo. Kule ndzawo ungasuki endaweni la ubekwe khona uNkulunkulu. Uyabona nje ngabe siyakukhetha bekutokhetha ukuthi ngifuna ukuhlala endaweni so kodwa uNkulunkulu athi hey mina ngiwumHebheru wamaHebheru. Hallelujah. Bamthatha bamfaka phakathi elwane. You belong that side. Ila ubelonga khona. Sitha sikhona kodwa Jesu khona bazalwane. Even eliphunga lemlilo baphuma bangenawo. Sekafikile Christ. Noma singagena kodwa ukhona uyaphila. Uyakwazi ukusikhipha kuyo yonke indawo. Labathi sakuphelile khona ngawe usala uthi mude nasawuphilile kuthi mdlule njani kodwa lesandla semandla siyakuthwala sambe nawe. Hallelujah bazalwane. Bazalwane, everything leyaya eBabylon yafika yenda simangalisi. Na Daniel imbala waba netimangaliso takhe. Wavuka ekseni wathi uyochecka Daniel wathola ukuthi hayi lendoda ekadliwa amabhubesi. Athi uNkulunkulu uthumela ingelosi yatovala lemilomo yonke emabhubesi. Hallelujah bazalwane. Le teacher letathathwe eJerusalem dafika eBabylon then dasimangaliswa. One of the day bathi basa celebrate abahleli bathi keep the teacher. Kanti le teacher ine glory ine mandla kaNkulunkulu phezu kwakhe. Yonke into yanikela uNkulunkulu ina uNkulunkulu phakathi kwakhe. Bathi basahleli basa enjoy abanathama wayini. Babona ngemuno kaNkulunkulu. Urimene teke. Hallelujah. Kwenzeka simangaliso ngenxa yetija naNkulunkulu akuthathwa ngoNkulunkulu akuthathwa ngoNkulunkulu. Yabona nje abe nesikhwele ngetija kangakanani ngawo. Abona umuno womlilo uphalemelile. What about us? What about us? Singumfanekiso wakhe abenesikhwele ngetija. uNkulunkulu wethu unathi uyasithwala asihole. Samba ngemusa. Akusukuhlanganipha. Akusikwathi kangqono. But by grace. Umusa kaNkulunkulu. Nawe namhlanje
ungakulocate lo musa lo ngabhatalelwa lo mahala walenga eCalvary 14 abazalwane engathi yakhe namhlanje sanemandla okukhulula haleluya mhlawumbe ukhona namhlanje la kulendzawo udzinga lo musa lo okukhulula nje ulale free nje bafika bathi laba loya lokucala lokugcina kodwa wena ukhululeke shaya hayi yakho bazalwane ukhululeke kuseni fika bathi hey lapho ugezwa ngemithi la emsebentini hey lo uyaloya hey lo uyawena ini kodwa wena ufika uthi ngegama lika Jesu igama lamandla phezu wonke amagama haleluya now bitana igama konke kuyafreeza. If I call the name of Jesus, esokweni kaSathane kuyafreeza esigodlweni sakhe umaspita lakhe ligama stop konke because of the name of Jesus. Lingakulamlela namhlanje. Thank you Jesus. Utshaye isifuba nje ngalo Jesu. Uthi ukhona uyaphila ngibonile ke. Akulwele timbu ngakani. But now uyavuka uthola kulwele. Ulala uhone. Athi mina ngizela ngilale. Hallelujah. Mhlawumbe nawusa nawe angahamba nawe lo nkulunkulu ayosindisa ekhaya kini phela udzinga munye unkulunkulu ukuthi utshintsha lonke ekhaya tshintsha wonke umndeni mhlawumbe bake bakubukela phansi bakubona ngathi you are nothing kunjalo noma kufika kuGideon uthi thina la kunomndeni akaManase lomncane kangaka wathi ukhetha thina washiya tonke leti inkosi uNkulunkulu wetha la kimi athi uNkulunkulu abazalwane ngiyaqala kubona igreeting lesome since kwaba kimi kuthi uNkulunkulu angafika nakafika emuntwini bazalwane nakambita afika athi qhawela amandla mara lingakabe yimi Lusi kunebantu labamaqhawe kodwa abasengathathi ukuthi bamaqhawe kodwa uNkulunkulu nakabheka ubona iqhawe nakafika uthi qhawe lamandla hamba ngalamandla onawo leso sikhathi lawo mandla kawathi kodwa khona phakathi kwakhe kunebantu abangawadi mandla abo kodwa uNkulunkulu wa-installile phakathi kwabo umsindise Israel. Yabona mhlawumbe ngoba uNkulunkulu osindisa unayo indzawo esikuyo. Mhlawumbe uNkulunkulu osindisa umndeni wakho kuleyo mijiwa kuba konke lokuhlubeta lelo khaya kule nhlupheko lekhona ngoba kunale nhlupheko leyikhesi kodwa uNkulunkulu avise wena. Uthi Jesu nakafika kuSawuli sasemSawuli. Hallelujah. Yabona nje emasontweni bekuthi namngena le ndoda abantu bashayisana bathi safa namuhla. Ufikile Paul. Ufikile Sawuli safa namuhla kude la sitawubalekela khona. Even the day abanjwa uNkulunkulu bekale kuleyo mission. Yathi amgomdeni yabogqilazi. Hallelujah. Bantu sebamkhulumile kabi bampithile ngawo wonke amagama uthi nazi isigebengu nangu lo Sawuli lo wathi nangu lo Sawuli kodwa Jesu nakafika uthi wena uyisitsha sami. Different message. Hey, ukhuluma message lehlukile kunebantu labe bayikhuluma uthi wena uyisitsha sami la ngiphakela khona emave bahle baphila. Mhlawumbe nawe uhleli namhlanje usitsha sikaNkulunkulu. La uNkulunkulu afuna ukuphakela khona. Bantu bahle baphile. Amen. Yabona nje la kulesihlahla saKristu Jesu asibe ngilamagatsha lahlekanga. Lakhipha ama-fruits laphilile latophilisa abantu ukuthi bantu nabasondzela kuwe bafike badle bathi kwaze kwaba mnanzi ukuhlala kuKristu. Bangathi bakubona usifutha ushisa abazalwane kodwa nabasondzela le behavior yakho impilo yakho ukukhuluma kwakho bathi nangu umzalwane yababa ngoba thina simagatsha. Hallelujah. And unenkinga uNkulunkulu ngale ligatsha lelingakhiphi
and ulikhipha kungasimnanzi ngoba lisuka likuye manje alinqamula alilahla alishise ujulile lenzaba bazalwane kukhona ukuthi uma ulibele igatsha likaNkuluNkulu ungabe ligatsha laNkuluNkulu for many years uze watiwe kodwa kufika isikhathi uncunywe ulahlwe ushiswe haleluya bakhona la uNkulunkulu abafunayo Kuselela itela ngalithe there is people la uNkulunkulu abafunayo uma ukhona funa ukumukela uNkulunkulu for the first time misa sandla la uhleli khona no worship song just the joke is a where she's your ungenda lokuhle empilweni yakho